Bakit boklang nong room president ke NPYF habakran kajing alang jo kajing pers kami kinong kitkam ka sengkin thai kata ka women's wing jeng ki unit hapok ka soyang constituency ulak pentikina bakalai tere kasi nyawud ka soyang kan job bet ujangi kata ke NPP kani kajing kran scam jong ka dei na marmenta ke NPP ka ayo banyalam ya ka sarkar ulang ka party NPP ka dani kajing thu kibadan nongdem kum kala jingeda bakal pang kiret pajba apo kajila bahari India bat kadan ru kajing thu ban ai lalu ya karukam nget jungi ya kajing mani blay jungi ya kanu kaniam scam saya gani way paketanat jo National People's Party kata ka bagi khot ka women swing teparo nang ingitep baka party ka jungi ka don kitrat ki program ki ba konstan ka bakan thok ki ka parent body ya ka women swing bat ya ka youth front ka jungi kini ki lightly ki mau bersiu namla ya kaban ya light iway hadin iway pat ngatrai bio soto abang mau bersiu nama nada don tang atli mau bersiu le ka kiu bang itiu hadin kanam scam ya bang ila yo hi lightly ki mau bersiu kemot kala scam bai triak dai dai ina ta katau ngasu kuban hadu kata-kata bahas koyong ngira yo ya kini kita trai kambar ngange da kejing ton jo kini ki lightly ki tenat ki ba tongsan jo National People's Party hang ne ngin tantikna ba haka khatlai tarik ngin yo yang bani statement kum ka konstitusi bat kejelah hikorok wai den dai ya kwa em kata to kata kadai ka ba hakmat ka National People's Party ka don yang ditmu ki ba kongsan ki jongka ki babon tamangam kwa ban le jengai setan le tangat teli ki ba kam kongsan ka wei na kita ka long ba dan pentikna banten yo ya ki lat jingya da kerpang ya ki rit pa hapo jong kari India hi borok kowe kata kali bakma coba ka National People's Party ka kwa ya ka ban pre lan ban I like lord ya ka rukom nget ke jungi ya ka jing mani play ke jungi la kalau ya ka tu ya lan ka janji ni ka ban ini nget kita kini ki jitu ka National People's Party ka don ban pre nan ta ka bahagapnya jong ki ripat hapo jong ka ri India bat khantam ya kani ka jela ka jungi bat ya ka North East India hi barok wai barok ngetep ya ka di trailang jong ki wei pat ki political party kum ka UDP bat ki wei ki party ha ka sarkar NDA Henry shwa library election ngali si bon ba ki sa kan thok kala pa de tang ya ka NPP Henry ki pai ba jong ka soyong ka songsi philayoi kumba philayo ya kala ka kabu ba kini je to mo ikmat hatin ka to jinja ba use ba kuwe lagi candidate to ki ula khatma piyo ay ka manjet yo mo ikmat jong ki ban ikmat ka pi sa ko ka Meghalaya Legislative Assembly ha ka ni ka shipau to ka banwan ngangai pa kira sutho manta bakitu baro ki parti khamtam bakran ba ni MPP hang ne po ka constituency ki jong ki menta ilaya songlang hakaju ke bos. Daya. Dina kata kata ngomong kapan pun tim siapa ngapai kong di para substang ilayo I saya kedar ya kan. Tahu kata jong pandin jong pi kumbayong madam nong pulo ngaruh ya hape kata. Kasok iyo mata kelalong kati hapril. Kabal ya pai pulot. Ontang na jelam kaya wat na sabar jong karu. Mangi di baju yarung office Rung hapun tinggi ya kerana kasoyong, rung sedisposal ya kerana kasoyong, rung sekretariat ya kerana kasoyong. Kap kajing tonpok joki kasoyong konstituensi. Tinggi dan yung kandidat hangay rekat bat niyo bola tri borba at di kasam smell. Ngala kali ya kipai nung sumsong ngani ngong anpat ka to try tadi skim surak, ngai kran tuway skim. Yung imat lapalat pak klor di bandeng ngong kipai ya kata. Dan kata kimia takti sa kanya to. Kalau kan Pak Klor insya Allah thapti lah habda ong mangapa. Kai umba mumde kumto ki pat blum kila to iklayai keleng ya kene konsumsi. Ngarang alam ka jungi ila dalong hadir ki penjok yau ba deng samlen. Kalong bungun susai na tangi we na ko jaga bos bat men penrong yau ba deng samlen. Wah. Ya betul ya kata deh. Dengan aku ya kata tiban penting kena kata kabor ka syong hati ti jong pi ba badang samlin job dan buram bat ka jing job jong badang samlin kan dei ka jing job ka jong nga ka jong pi bat ka party NPP hi parok away
Ya kan National People's Party lak yang dipakai ba. Susnu bok bangimdak saungut. Ngimdak saungut ni dan arkon reward mentang ngimdak saungut. La bandai iding baklahan ni hang tai. Teh hang rei kan papaji kalong ba ti pai ba hakalan jong jalan priang ni parti. Makna kata-kata umi jawab arkon reward bat kade ka parti ka babon pai tam mentah hapo jong kami clear legislative assembly. Kade ka bakman ni. Kubadeng ban mapi tim syam labakla ban jit ya ka National People's Party kum bagi pai ba ajo gejala kim ai ya ka mandate hakaneka election ka berang sudah larang apun rung la don la ta job sobadeng lalong arpun yo ban kila don ni tep syutu timta ki bal IC kenal ban jom no sikaling jongi tingin siya up tang kapor mo nganong patong ni kata mano tang bala don ki bal IC kenal ini ban jom lang no siya kay jing jong ka NPP. Kampadai ka for bakaki nga ban ong syata ray yakremen lupa ya kata. Hagakon. Ya ong rute license lewat. Hagakon. Hagakon. Baro nginyan. Baro nginyan. Kita ki kampenroy na kabenta ke konstituensi. Da syong opposition ke jenjar pelat. Kata kadi kabajuja ke politics. Ban apa pijiat ye kinong mikmat. Badeng samlen ngalaban ong. Kumu MLA jongpi. Laya pet ye la sansna mila syakri. Bat menta hakane ka adjournment election. Pidai banyak pet ye ki candidate ki bai yang persya ye. Ngalaban ong. Kumu politician ibadeng samlen ila ibha. Hakakam man syakri yung padba. Ngalaban nang bamai lalong masters haka politics. Kiwai ki candidate om bangan syukran bangan sentuh ne bangan ben Henry kin hap sedang nadu class 1. Kata kadai kai ke bang akwa ban pensotu ya pi kum kilong kumi. Babalai pin hap jit yo nong mikmat ubala long syakmat haka politics. Nomor balai lalong syakmat kebut Marsen job ka cabinet minister la ablupa. Kata ka di keke ka ba ngakwa ban penpal sapi kumu spokesperson jong ka party hangne hapo konsensi soyong. Banyak keren lay ye kila development. Hakatu kasngi ngatang dep keren yalap election hakti halau mai. Ngaya ye kani kasurang ngadu mau marang syadu lau mai. Ngaong habang led habaro ki konsensi baper ka jela. Ngam yo ipai blue hadu katne. Henry, dah jing trai hitam, jong MLA jong pi badeng samlen, ngatip bang yosno. Om na Henry, nakipat ba nang syong snong, ba lapoy ka umbam di syakeleng saudong jong kane ka konstituensi soyong. Samlen manyang iba yeng naka party NPP kabaladon lupa arpon reungut ki MLA. Bot syabangan syong ngamju dakam keren jrong, ngakwaban kerpat ya pi. Kum kinong syong snong bahaka si pautaray haba pilay bantap bud ngitip lupa bahang nelay kamut piladon lupa ka party NPP baka syong sahapi kum kilong kumi kibladap siya pen scam ya kata kakam kabla bensyat api bakum no pinyat siya kiway kilong kumi hakeleng saudong jong konstituensi ban pensotu yaki babalay bakai kadaw bapihap tap ya ka party NPP bat yung candidate jong pi badeng samlen malnya. Kakum ka assessment ka ba ngiyale nakaliang jong ka party ngidon nakatong jong ka jingjok lada letebu la syai kamut ka party NPP ka don ni katong jong jingjok nakamenta ka ni ka election but nga syuong tanggaway bangimday bang kensting habang iyad ya ka election teng ka jing kensting ka jing snow ba all a job lupa kata kamlong na ka election ngakerpat ya pi kung kilong kumi bahwa ngidana katang ngajing job henry nginang try sitam syusyu ringkat baru kandidat kenang badangin nepoy kata katang jing job nginla bantam kambun ke margin kata kadi ke bang ai ka kubor syapi kumu samla badai spokesperson ru jong ka party ba jong ka NPYF hakani kasni ba pen scam ya ka party yakini women's wing jong ka party NPP hangne hapo soyong konstituensi